Šta se desilo? Ubistvo prestolonaslednika. Nesumnjivo veliki potres koji prevazilazi daleko krugove varoši i pogađa razne i mnogo veće interese nego što su njeni. Ona to uviđa jasno, ali ne može da se pomiri s tim da ima nešto u svetu što sme i može bez njene krivice da ugrozi njeno imanje i remeti njene planove. Šta znači uopšte za nju to što se zove opšta pitanja, politički događaj i nacionalni interesi, nešto tuđe i daleko čega se uvek brižljivo klonila? Sve je to za nju postojalo samo utoliko ukoliko je moglo da nešto donese ili u protivnom da se zaobiđe bez štete. A šta su i ko su ti studenti, dugokosi mladići koje je viđala kako šetaju pored Miljacke, dokoni, važni i tajanstveni, sa uzdignutim okovratnicima na lakim zimskim kaputima, pognuti pod velikim crnim šeširima. Šta je sve to njoj? I otkuda sada sve to kad se dovede u međusobnu vezu, prestolonaslednik, politika, studenti, treba da znači i za nju gubitak, opasnost ili bar zastoj za njen rad koji sa svim tim nije nikad imao veze. Sve se to nje ništa ne tiče. Ona ih sve zajedno odlučno odbija i gleda samo kako da ih prekorači i zaobiđe kao svaku drugu prepreku na putu. Nepodnošljiva joj je misao da njen posao i njen interes mogu da budu vezani za te stvari, uslovljeni nečim što je potpuno izvan njene vlasti, da i ona mora da deli zlu sudbinu neke zajednice. Šta imam ja sa Srbima, studentima? Pitala je ljutito tu bledu tamu koja se isprečila pred njom. U njoj se dizala besna volja da se obezbedi potpuno i zauvek svih veza i obzira, tako da niko nema prava da ma šta traži od nje, kao što se ona nikad nije osjećala vezanom za koga, niti je ikad išta tražila u ime tih veza. Odjednom se uspravi u postelji. Ne, nikako i ni po koju cenu neće dopustiti da se nađe na strani koja gubi. Sve će učiniti, ali to nikako neće dopustiti. To nikako. Šaputala je poluglasno i pri tome udarala pesnicom desne ruke o dušek, kao da kuje svoju odluku. Čitajmo Andrića, Gospođice nepravedno zapostavljen, njegov roman koji je predivan i u kojem ćete uživati čitajući ga. Prijetno!